capacity no near one there, or best program. There's members in a more dada or more, and as one or dada. In a spiritual way, no, I never come who said, some about pointing, a cassette, papa or yale. Then I want any dear, or from pan, as papa to me solid, when you stroke, or we go. So, I'm about what the cast of sour babble here. Members don't have bed there. Bombe jazz or because members need be. Ebi mu re nyina hye papa ne mu. Sir? What you say? Yeah. Members no, to do na do mu re hye papa ne mu. Enti papa ne ni ho no ma, so be kita mic, on beti ne voice, beti ne ne, so papa ne pitch, so papa ne pa ni, ne sama ne general pa dia. Bombe jai. Na na tie. Ni America no tie ase no. Abrochefo, no mo ye. Abrochefo no, omo ni sofo agya manual, omo preach o. Okuchi ma omo. Omo ni TV na ebo. Okay. Abrochefo, TV na ebo ho. Is papa ne preach wa ha. Na ka amen wa ha. TV ne beka amen na omo so ma jesu amen. Ashefunya na mi enshiramo sedane da mokaye ho eba ye channel yesu be hwe videos afia kwapra beto endia na nsa afisha pasronko enkoma mo ewo mu fiefie mu eni de sronko mfinyame ho embesra mu fie mu na afi de ko ne wie no na nsa afufure besi mu no monya emu adanse de kese edi na maka ne se wie ne busuafo ensem enam fama mu ewo man ga ne mu aye se ensem no eye agahudi a asafo mabi a womo ewo asori bi edie fa eye womo sofo peniti a womo entene nka ne busuafo asem we de enye news foforo bia na mebeka ho asem mekire eye sofo peni a woda Resurrection Power Ministry ano eye sofo Anthony Kojopo ache ebusuafo enye news biem se amon forten nka ache oba asori dem o months nie se wo yare se wewo se bibi na ekoso se ya che no kura tumu kura busafo entrem no de enhyeda na epefe saa ye de biada ene nsafofra ebeda edi efa no mata se na anu ada ne yire awaware no de betu dwa so onikunu no aye juma 18 years we done na so say 18 years we nipa inji kura nka akoko ase kura dada ntie hu hia pa so beche na home entire se nikunu ewa hunjem na home de na befo area say wo mu de nka enye bibi hu so bi gina ho me no otwa video ana wo kasa audio mu de beto da so me gima ho me an obi etimi atene na nti wonum kakra na ama eye na safo ma no enwinwi ebi kra sha se bi se aso esofo peni what ya say anase wugu no ya rimpo a adenti na enya akonya entimi ekosra no ewo bebi a woda na mpo so wo fama ne hu bibi hu na je se entimi enti asia adenti ne yentimi nkyire yen ema ye kura ye hu no ampo ne ejine mu kra abompa ye edi amanenti asafo mano de esi apa de adwe ekoso omutimi no enya seketu a ene na mfrememu se dodo na eye atwe asen atese wo mo de 31st night ena ato se no wo mo ba asori no mahu papa ne dia ene se last wo mo last ano no wo mo emmebiem enti busafo ensem weye mu enkyire mu ewo kyire enti ma mentwa me ho emra na mensanfa me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire so mamo akwa biem nyame hwa mo se mutimi twen ema ye twa ye ho ede eba ye Odifo awoda Yehowa beye prayer ministry ano obeka yensa no ewo ye fie ase ne no bedi nkomo ede afa ensem yi eho Odifo ewu nim no me so nim no Odifo 99 bebi abefe bia ne dia no na ne dia kasa Odifo Benjamin na ya osei tutu na mi ene disedi ni shira no na nso Odifo 99 bia edinim no edine se wa be die ye mana fisha pani asaba na kwa ba e dia bejo din su kwa me enye se djuma no me ma kwa ko bejo so ba amofe bibi abakodi Kristo da rama why have you power enya me na ye oh I see ya mini made ni ye nti ense ono anasede ni ese no nso onye bad aboy na opa ni aboy ndi ka mayo 80 sana 80 photographer de so ne bana body se ne be so efu kakra no ye alaji on die Nensem yentimi nke wieda ensem won ho pa na Odifo mu official po
afi kɔbɛto yɛn na afei sɛ bɛsan yɛn ho kɔ nka wo bɛyi na nka nkokɔ yi nkum do akyi egumeka mu to kasa wa yabotre ade mu a fufu esu si w'anim o no mu kwagya fufu yabotre ne fachem apentem do so wo ya metudi oprebo yo me Matias e ewi ya na ekoka no na odifo yenhwe Reverend Anthony Kojopo Ache wonye obi a ne din eye din bi akeke din hunu bi obi a pese edwuma oyentin na manfo dodo na enim no na yante kokobo bia yete ane se wefrim no ne se yente ne kabiem ye hunu na ahwere biem se wote ase se wo yare se ne yare se ne sifate de ekoso pa de ye hyede hunu na no nti ama na swafo ma no ebi enwinwi de ekoso nya se na hunu sifa yo amefa nchiama too much ahwefo nyina mbobia afushapa ye joso na ifa chia kase so ma na sante hini me na afushapa na mechia police panyi kufibu achi ma na afushapa kufata motos ma na afushapa na mia masore ma be na wofo America mo go America mo me bompa ya ma mo Canada UK Germany Italy Spain Dubai for to say me hu ba bia me kan say obi nfa me fi metimiti din bi kwa na business za kro we so Ghana ni ko hye kwa na ma mo nyina afisha eti etu kwa pa ka be bia na ye papa ya asem we ka ho ama ye program be ya tin 3 or 4 times ni awo papa we issue isemsem hu tama be kasa for say o chawade o ma oba obaje be kasa fa ho and I think new way chi so say be abu na amafo e bonu to so be kasa fa ho ba wonim so penyi way so for bia obu kase woni ho pa oh my god ye kan so for na omu dimu omu kasa e kwa akiri a obu e wo mu ho no ka ho bi wotimi yi na fi yokre na ebedu baabi no I don't know say I saw for na kasa no say enye sika wiya na ye kasa mu no ya na say ahanta bi na bero ye mu mitimi hu sa na me ka no ba me kasa ya hantan da bi mitimi kasa but ma kan bi but enye ono e ma asem ka na me ka mitio wa mo say papa me ya le ni mu no e ye fe e wo nuadom say ka na assistant pastor anase ne yire ne ogina ho ne ogina na nemo a o ya sore no ko betima aka che members say Ghana free members resurrection power members say wa obekọ okudua no bia no kai papa e wo Bible mu na papa ne hu fa no sabio o ka se ne hu fa na sofo onye Yakobon the pray sofo onye Yakobon oye Yakobon nam sini e wo hunemu wona wo kire nyame ma ekwan se mo fa ha mo di ne krama Kristo mo ja bone twonfi bone ho etu wona wo kire kwan no but no kire se utimi yale obetimi yale pa betima yare ampa obetimi ewusu pa owo betimi fa wona tembia owo safo na kita wo sofo Yakobon favor bi na ede ena wo yeso what ma say dey mitio eti say papa ya lie na akwa bibi e wo ho say ebi say we wu ebi say onwu ye ebi say the hospital to be frank respect say ebe ye a adentina ni panyifo no e ma out Ghana for papa ne fans mon ka papa no paibo mu dodo paibo Yakobon tie pa se nipa 100 na se 20 be bompa ya tia pa na se onwu a 80 no bompa pa nya yale sa e ba de be gira sa 80 no kasa na e ba bonte so no they are gin mitio but I don't know the reason why as papa no maka papa no ne suma hye maka papa no ne ne onyama hye maka papa no ne kasa hye se mo ye advert e wo radio so mo radio so say
papa no 31st all night and I say mama date bi say obey program nipa so the capacity no ni ahode a obey sa program no na say members na mo daada o mo and I say one na wo daada but adeba kwa me hu no say in a spiritual way no adeba kwa me hu no say so mo ba bontin e ka say papa oyale na ho de ni de e wo fom pa no as papa timi sole wanya stroke o gbegu ho so mo ba bontin be ka say so ba bontin a members do na be den mbeverything on be ja sore no because members ni bi e bi mo re nyina hye papa ni mu sir what you say yeah members no to do na do mo re hye papa ni mu enti papa ni ho no ma so be kita mic on beti ni voice beti ni ne so papa ni pit so papa ni pa ni sama na jam pa dia o be jai na na tie ni America no tie ase no abrochefo umno mo ye abrochefo no omo ni so fo jam manual omo preach o preach ma omo omo ni TV na ebo ho okay abrochefo TV na ebo ho is papa ni preach wa ha no ka amen wa ha TV no be ka amen na no mo so ma je so amen eti omo de mu na ahye papa no to the level bi a I say papa no me hu se na me ka no oniwa actually ni ho yes it is here papa no se ba bonte say papa no ni hall o ti am so mic ma be ya so area o se pa ba program na o chira ba omba na no sa no ye nkyerɛkyerɛ a ye de amu wa sɔre ni mu se se na nyamesum esi fatie eti na ama na akwa esa because se osofo de onipa won timi tina oda fe bonti na so owu aso ni nya asɔre bi ma na e wo musa pata e wo musa ba ya na it depend of kasa abetuma o members nsema wo ka kyerɛ wo yes wo ho na wo se papa no oye adoma nyame di man no okita marriage gift awale hu kyerɛkyerɛ okay e ho adom ene kita no all right eto be say sa gift na kita no e ma onya nipa no more e sa kyerɛkyerɛ no awale hu kyerɛkyerɛ no e ma nipa no nyina do ma due den e ma no e fa na awale kyerɛkyerɛ no e dey see say nipa no wo kyerɛkyerɛ sa marriage teachers na wo ye no so ni ho a fa na say me 99 bo mi minti na wo ba asore te se wo ba na betum ene o kina na my sister pastor na gina ho a onni aroshimu woni mu se so ti kwa ya kra na obompa ma ho beto ase ono aso atete o mu but who gidi nyina be wura mi mu what I say ba me say no de bia kita mic na me ka me say me ni pa te say wo okay nyakopon obebu maten obebu so aten ba me gina for say me kira o kwan se ne be ya obetu ofu bone ho eti mi matebuo ya menim ko dangerous kwa che wo de o de konfo be gina obi okom o de obi okom be gina ho no de sofo be gina ho na nyakopon banda a wo sofo no watemu no dangerous che obi okom sir se wo na woni papa no a woni bone ono ne okom ne de ono do se ono de o di ni bone o ba wo de nya medin esa di bone eti ya so fo ne de ye temu ne dangerous no it is say ye kire members ni say ye jama nyame din mu say ye training wo mana say ye twoma fi bone ho na mo hu Kristo na chi kwan dia e ma ye fa kase bi ye hu bi ye den e fa nto mo so na so mu fa ye mu renya se nyame mo se nyame no ye ade nyina na asem kroya so no ase dodo na hu ni say ne nsem keka ye mu se na nsem bi aba fa no ho sa na wo kasa na akoye ahantan bi ana se ahomaso bi kokoti bi o ye nti na akoma na ba nsa na me we se me bisa se edifo nyame afrom nti se ba ne se wafum ewo wakwan so ana se wo nkyerɛkyerɛ wo kyerɛ wo fum a esusu aso wo so ne se nyame bekun ana se nyame ebe ye obone a no be ma wa sɔre na hwero ana se nyame fro genuine se nyame fro genuine so fon ba bi kra na ofisra go ne fa che nyame do bone che nyame okun sa se nyame na afrewa nyame fro genuine okay fro genuine na ofom a nipa bie no na so ne ho ifom so wo nipa bie ho
sɛ na fom so wo ho no saa na fom so me so fom so me ho me ka no ka na kyerɛ wo me nya me hu kwasa bi me say sɛ na fom so wo ho no saa na me so fom so yɛ de e wo me ho ba me make sure say me enam sɛ me yɛ nipa nti no me ma e fom so no e mboro so right me too e de sɛ me ma no kra no edi me nim kan oh edi yo esofo a obetimi ayale o ye sofo a obetimi ewu o ye sofo a obetimi afon ba se ofum nyame a nyame okun sa ba se ofum obonsam de obeku anim ase last minute sir oh yeah because me ke baby okoje power ne fi so be ya sore no ne be na efi nyame se efi nyame dia a obonsam be gu anim se last minute be ade a hospital onya fi nchen no wonya amane obetime gu anim ase ba se nyame fo je no nyame di na ye dwuma yale betima boni pe bia se nyame na afra wo nyame na afra yale die betima bo but so hu boni a nyame do boni chew so e ko ba be David boni David di nyina echi no ene se nyame na point David so be di ade enti no David nya tis no hu boni pe o di suna yere ho bukuto je sire boni fa che nyame dia nyame di ache no nyame di ache ni etade 99 se me fuma rade fa ache me fuma rade a na bukuto je no se me boni ama yeni a nyame di be che me ba se ma ko fum hu bi dia ene de se hu no de ene ene ofa chew na ti oba party mi na nya me serious no so ye sofo na unni ani so beka sunsun hinta sem unni ani so beka hu ma sem a me ko venture sa me ko venture because aduma nyame de mo no enye ahom isem ka se o ko challenge ohun bi na se ohun no ne mu o ye din se wana se ne weight no awo so che wo sofo wo adoma obehaw etu ye sofo na nyame ohun eti mu so yo difuo so ye ho ahwan yo hwe o capacity adoma nyame de mo no rate wo adom no na hwe adoma nyame de ma no me ko challenge ohun bi a obro so o challenge ohun bi a obro so a ohun betima bo wa hwe ho na me sofo me senior pastor Kojo Boachi me boa yeah Zoresi Power leader me senior pastor me pese me kika nsem bebre ana me kika nsem bia ifaso ne so e da bata ne yale no da bi because nsem bebre one ma wa ka atwem ko e ma yenko fa ma I look at na be bi sa o se e ma yenko fa ma ensem wa kanti na se sia na obi ya wo se o na asem o kan na so aba ne so me de ho de me nko side no ba de pese me ma ne ye se ne ye na take over won ne ye ne na so le panyifo chese se omo gbe papa no ena mo ton papa no abonten sa omo gbe papa no omo no mo ton e wa abonten se ne yire kana no tu na so panya kana no tu ma omo gbe omo no omo no mo tin sem na mo de ba abonten nesa sorry mu ano bi wo mu a wo mu ton papa no some de omo na mo say e bia me ni mo bi wa so de no ma na se me no bi wo gbe papa no pa papa ye so ya de ne kwasui oh ya papa ne de say na ato no say na no wa kire mu oba kire mu to kire mu a wo be wo say nipa wo be papa no ne o ka na no kure you see yeah it no mesra wo say yale na papa no wa yale no obi na o ta papa no mumma oman no ye ntia se papa na hu fa no ne ye nyina e fa ye hu jibe ne ye se bonifa che fama no enye se wa ye boni o ba wa ye ne de eso se bonifa che no se pe pa bo fama no o ye nipa yes na se kan mu ntimi nsi ni pinka ye ntina akwa se asofo ni ntimi nyina echi mo mpa ye fama ne na gofo mma abonte so mu jire mu abia manana se enyo bi asem mu nka de ne ya se mu nka de enyo bi asem ba onye de ba bonte dia na da me se wo da betu dwa sofo bia no odo ne sofo kuto die eso se pa ba fama no o ya na ne rede na wo keka se niku no wa ye tuma 18 years nti wa humje mu o na entro unyini entro na so no ne tie o te niku ne yene kwa medwa no se die nti medwa no baby
na nsan ya so mic mo Sunday no pe na metie no o di atem Ghana for ebinom o si dem o me monkey the way monkey ti ase say amafo abode ni kunu ewuto ana amafo kasa tia ni kunu you see say nya meduma na da hanu mo no say yenyina ya kase dey say ebe attack say ya say be baba because o kunu na nemu sem na eyi ni ka o baby na nemu sem eyi ni ka so o jeni property so not me kasa say Bonigas yale a ono no bob Bonigas hwe ho na Bonigas challenge no won say me see me person me go make that lie wa bo asem no so the person make that lie osofo Bonigas so yale no ensem ma so yale no so yale so on yale Bonigas on yale so on yale ko jobu achi kro ya je property so ni me message ba boti be kan papa na bob Bonigas hwe ho na Bonigas challenge papa can you imagine sa obi aye na adwuma o ye wo de obi so ye ne de e ne obi e be challenge o tesi me na muhi me ko challenge so for bi say e wo kwa be so o ha me ba bi a o pie fi asa na o beti asore no me ni nyame aye a kire me ama me hu am ni eti me be challenge o say adeti na wo dom na me ni dom anade na me wo dom na wo ni dom dai ka nyansa ne wahi okay enebiri we nyame fa nyame enebiri we no nyame fa enebiri ma ni pasa udi ule mu busu di ni le mu e so ba point be ka say Bonigas challenge o na wona ball shi ho no ma Bonigas okita 1 bus okita bus be more than 50 it o challenge o kwa be so e tina be say sembe o papa ni keke me be atwemu na me pese me ko ho na ntini akomni nkyeremu nti enu nti na maybe atu na ye ntimi nkyeremu because obi de ba obeji to mu say ono no ye ma nipa ne de ne ko ba santi ono de abade a ele ye nkoka na obi aka say ono so na ye ma papa ne ko ese because omu nim so na tumi oh yeah because you see where the be say Boliga leader oya wo frepon no pa wo obebebe ni sa oya kwanchere ye pa bo manu ye papa na ko owiwie na o say ni din it is the din no say no beji akora na finisem e de na ko ba bi a ofi bai to you say we do ba bontin a obeji akwala no oji no kwa meso se nyame de akwala ne ma ne pa na oji akwala finisem kwa meso e de no kwa na nyame bo fushi ko bet ma ba so so obi ebe o ya tem say o bompa ya ti akwala na yakoba bu fushi bet ma ede aba me so you see enti no dey make say mu mra pointing no me ka say o ye nua no ma so ofo mu nua so ofo mu ka no Bible mu aso ofo nya mu nya na o me afiko aso ofo ga nya na e afiko e bi ye genuine kasa okay na fiki na mo ye de go apontin ba genuine wo ho ampa na me ba cho me fa we nsu metwem entimi nkoba ne say maybe ono akase na watwe wo akote obese wo hu se wo man mu sabiki kan be ko se nkofo enti mo meka because on say already na no sana ye ka esi ano nsem bi o kan we kire no amafo bi adwen ntata wo nti wo twe ne wo akokire kata hwen system ni mu se bi na ko because na enka baba 31st night ndi do na expect so be ba nanaba meet you anaba se o ye sofo na o de wokote so person ti na o man be kan ana se fans be kan ene na nyame afro nyame djuma na o ye no so o ye sofo na to me john as say why you djuma for 18 years 15 years it no o ko je wa homi a nyame afro wo de na ye wa man church o ni ho aso ni gu ene ka Duncan William be ka den Duncan William be ka den Mesa ota bebe ka den ajina sa no o meka den san kwacha ko no o meka den ko mo no mo si so ache obinim opambo nkom ba within 15 years krampo no obinim no kwa no mo ba be gidi kwa se na ko ju kwache kwa ba epo mo je wona so stay edi ko mo so mo beka den obinim ba so how many years ni ya kiko economy pa obinim no opambo ba so how many years ni na check kojo bwachi tamo de hiti ye tamo no so de hiti ye eto bi ni mu hiti ja no but still bi ni mu jamu na so kojo opambo no mu jamu na so still eti so ka jam say 15 years na wa bere 18 years wa bere to koji na homi a kanokre no na members no yiro ho bompa eta papa na chi
na papa no nya yaresa asa papa no wo ho a ena papa no so obi anya ayaresa wo papa no ena no so obi anya yaresa wo papa no ena no so obi anya krata papa no ena no so obi anya awo ayede awo papa no ena no so obi anya nsen eti why papa no ena erade na no so ye nema bebre e makrofo e so ba ponti be kan e ba ma di pa so be ye den e beautiful oh omo papa yale na ai twintwan bi sa omo eti uji se oyare pa oyale papa no yale oni be oyale emu odin se de oyale ofiti ase no obibu egu ofiti ase pa no yale ne bae no onko kolebu se omo timi hwe mo fa no ko fie ne ma se mo fa no ko hospital mo fa no ko abuchiri ne yiri se da bi ye mo mpan ma no etu ne ye de na botu hospital papa no yale eto nya paimo paimo eye ni ma bebiri to nya paimo susum yale oyare na ne yiri no so ye nhwe se na nsem ba ono agire mu treat waso no keka nsem yi wo hwa ne kunu echi e no wo kata na ono akasa no o pese won kata nyema yi no am taking control for some time se na nyema ko na waje nyema boso ne yiri no ni adwuma na o take over na o ye ne de 100% say papa na ne ho bat o ye adwuma ne kama o tie ni preach so eto aso kama ni preach ko yi o be de me no ni pa ya de house ye no aka oba ne ya de oba no ne kasa e kama o ya de the preach e kama but ono no fa ne say e sunsum yale etenya sem nyina de baba bonja be ka e kire fan say ne yeto papa no okay because me mentina members ni wo ho de be ka say 99 yale 99 mi me ya solid be wa ma tina me ma ya wo kwa na bia na mentina wa so de mo obetra ho enye makono so beautiful eti asa na ekono eti sa ene ekono enkomo no ye de sia ne sa efutu ben ena de ma asafo ma na wo mu hwe nim se 31st papa me ba na wa ma o mesi so ma dwen e de afa aso no fatu dwa fa so me hwefo na fa o number kan man ni ameka ne se mesre restoration power ana meboa your credit dina power members mesre mu se enye papa neti ana modo asole no enyakoponti ana modo asole no tieni kofa bai papa no kofa bai but onya ba mu kuto di a wo ya asole ba eso ho se wo ya asole ba di a na nyame hu donti ana wo asole no eti mesre mu se that the first all night eya wo kire nwumre se mu hiem na papa na ne ho no ma emani bu abem anase ema eno egobu abofia anase emani mo se meka de sempo emani ma wo twensan yes thank you eso mo se nyankopon ti ena okọ aso dem ho na nyankopon ti ena da de o gira so wo bompae uno mo ye de ka bo bompae eti so wo pae bo bi bo a mesese me mesese ocha the first one night no mo se wa de pae bo de ma papa ne se afia ye wure mu wo di ayiri so be 3 months nyame che ne tumi papa no be ka mo ho no mu nyina be de ebe som na nya fe se ne be ya obehu Kristo enu nyam ewade ka mo ho prophet 99 mini medini from the youngest prophet me ye ka obi asem kire mi o to ba me ho a tieni yi o ba ma sori ho a man fo obi ani komo direct ko na oji ya man bo odi nkire obi obedu ho a nyame na be yu hita asem kire mi ye wo sa adom no ho ebi ne kita tititifo adom no ebi ne kita me no aha to ba betrase e paabo na ye bo paabo na ye o hita asem ye be pie se o yale o awale no stroke o kidney problem krata asem awo na tiko emabiom awale no so ema ne echi su bia no do ba the youngest prophet 99 ubo mu di 99 a message uska ka ho e wade shira mi phone number ni 0249 05 0278 0249 05 0278 o chira me wabrikuma all night ejirimo by way nyame shira mo nyame enhira won so odifo 99 mabodi no tiskan meje odifo 99 anebusafo ye ne no edi enkomo no adwentwe hu no de oka bia no ne ya adwama yehu ewe comment section ho woni ne nya adwen so amayehu ewe ye comment section na wadwentwe fofo bi fa ho a mayehu ewe comment section ho na wuvia bomodin a
follow Too Much GH or Instagram, Twitter so at Too Much GH _ Facebook so Too Much GH. Na se won subscribe yes so a so for we wa ha be do say pepper so ya ma bibia nti wo kwan dim bo mo dey am subscription bell no na ebribia e be say dey hyemu bi mo so etime nya konya etie de ekoso ewo eye oman emu makewie de na nua ba me sore so anu no media ne na ama ogusu anya me adoma e be say dey shabi makram fitani asese ni din and your friend say mechanic Sana Prophet Kumichacha, my sister me YouTube no, baby I'm should be I'm a change here floor and I'm about Too Much GH. Share na Prophet Kumichacha me so me share.